Ассалому алейкум бародарон ва хоҳарони азиз, муҳтарам аъзоён ва бинандагони сомонаи ман Каримҷон Ёров дар шаҳри Москав дар студияи радиои Муҳоҷир қарор дорам ва мехостам ки ба шумо дар бораи хизматрасонии наве ки аз тарафи ширкати Мегафон ва Свежи Совет ба муҳоҷирон пешниҳод шудааст каме суҳбат намоям. Гап дар сари он меравад ки дар ин тарофаи тепли приём барои муҳоҷирон онҳое ки аз ин тарофа истифода мебаранд ба онҳо иҷозат дода шудааст ки саволҳои худро диҳанд ва аз ҳуқуқшиносҳо бо забони худашон яъне ки бо забони модарияшон ҷавоб гиранд. Ман дар ин бора каме ба шумо суҳбат мекунам ва мефаҳмонам ки чӣ хел аз он истифода баред. Мисол гирем ки дар худи Telegram ва WhatsApp ҳаст ин замима, яъне ки приложение. ҳозир ман ба шумо нишон медиҳам. ин приложение дар Telegram ё ки дар WhatsApp ҳаст ва вақте ки шумо онро мекушоед ботро, пеш аз ҳама мегӯям ки дар қаламро дар он ҷои ҷустуҷӯ дар қисми боло пахш мекунед ва шумо дар он ҷо михлеб тире аз поён, яъне хатча аз поён бот менависед ва ин бот кушода мешавад. Гуфтанӣ ҳастам ки барои кушодани он ягон логину парол лозим нест ва шумо бояд ки ба ин ҷо дароед ва дилхоҳ забони худро интихоб кунед ва муоширати худро бо ин забон давом диҳед. Дар худи ин бот, яъне ки дар ин ҷо меню ҳаст ва дар ин меню дар ин ҷо қонунгузории Русия, инчунин хабарҳои рӯз, хондани Қуръон барои мусулмонон, инчунин барои имтиҳони забони русӣ донистан, яъне ки машқ кардан ки шумо оё спорида метавонед имтиҳонро барои гирифтани иҷозатномаи корӣ, яъне патент, ё ки барои гирифтани иҷозатномаи муваққати РВП, ё ки иҷозатномаи доимӣ, яъне ки вид на жительство. Шумо метавонед ки дар ин ҷо ба саволҳо ҷавоб гардонед ва санҷиш кунед ки то чӣ дараҷа шумо тайёред ки ба ин саволҳо ҷавоб диҳед. Инчунин дар ин ҷо дар бораи ҳуҷҷатҳои худро аз тарафи корхонаҳои давлатӣ тафтиш кардан, инчунин гирифтани ёфтани ҷои кор, ҳамчунин иҷораи хона, маълумотҳои бештар аст дар ин ҷо ва шумо ба масъалаи асосӣ бармегардем, ин гирифтани ҷавоб ба саволҳои ҳуқуқии худ, чунки мо медонем ки муҳоҷирон бештар ниёз ба саволҳои ҳуқуқӣ доранд. Барои мисол, дар ин ҷо вақте ки мо дар ин бот даромадем ва вақте ки мо аз ин бот истифода бурдем, мисол мегирем ки барои истифода вақте ки мо дохил шудем, дар ин чат мебарояд. Дар чат метавонем ки саволҳои худро нависем, яъне ки саволи худро менависем бо забони дилхоҳ ҳамон ва рақами телефон, яъне шумораи телефонии худро, мобилии дасти худро мемонем ва ҳатман ба мо оператор занг мезанад. Гуфтани ё ки шумо метавонед ки ба рақамҳои зерине ки ҳозир ман такрор мекунам занг занед ва ба саволҳои худ ҷавоб гиред. Биёед ҳозир мо як занг мезанем, тафтиш мекунем ки ин чӣ хел кор мекунад. Аз ин хотир ҳозир мо як занг мезанем ва ман рақамро ҳатман ба шумо мегӯям, метавонед ки нависед барое ки ба нафаронеам ки тарофаи тепли приёмам надорад дахл дорад. Рақам ҳозир, яъне ки рақами федералӣ аст 8804 333 74 00. ҳозир занг мезанем. Здравствуйте. Для консультации на русском языке нажмите 1. Ассаламу алейкум.
o'zbek tilida maslahat olish uchun ikkini bosing. Baroi mashvarat با زبان توجیهی پخش کنید رقم 3. رقم 3 رو در کلاویش پخش میکنیم، مثال اینا میگیریم. السلام علیکم. شما با شرکت کمک مهاجران زنگ زدید. متخصصی ما با شما کمک میدهد. لطفاً جواب انتظار شوید. شما در این بخش میتوانید که زبان دلخواه رو انتخاب کنید، یعنی که اگر تاجیک باشه رقم 3 رو. و علیکم السلام. نایمان مهینه، من متخصص شرکت کمک برای مهاجران هستم. چطور ارائه کردن میتونم؟ بسیار خوب. من کریم جان نام دارم، از مرکز رادیوی مهاجر با زنگ زده هستم. یک سوال پیدا شد، میخواستم که با این سوال جواب پورا گیرم. خب کریم جان شما رو گوش بکنم. من میخواهم که با شخصی که شرکت ندارد، یعنی که در خانه خود میخواهد که مرا به حیث راننده برای اویلای خود کرایه کند، میخواستم که شما گویید که برای با آن کس شرطنامه بستن چی حجت ها لازم است و شرطنامه به حدود در چی رنگ یعنی که بسته می شود، یعنی که او را از قید نوتاریال گذراندن در کار است یا که تنها امضای دو طرف در کار است و بست و چند نسخه باید شود. خب کریم جان تشکر برای سوالاتان. وقتی که شما میخواهید الکی به همون شخصی که برای شما کار میدهد، یعنی کارفرما شما میخواهد همچون راننده شخصی خودش گرفته کار فرماید، یا اینکه شما را از روی مثال بگیم از روی شرطنامه مثال کار کردن میخواهید؟ از روی شرطنامه ولی کارگری شخصی، یعنی که با اویلا شونده اون اویلاوی، ولی طریقی میخواستم که طریقی شرطنامه بندی رو فهمم که آیا برای بستن شرطنامه امضای نوتاریالی در کار است یا که پچت یا که در کار نیست و این چنین چند نسخه باید باشد. خب کریم جان این سوال شما به واسطه برای یوریستی ما داخل دارد. اگر شما خواهید در دوام 15 دقیقه انتظار شود سوال شما جواب انیق را میگیرد، زیرا این حجت های یوریدیکی هستن. متخصصان ما یعنی یوریستان ما برای شما حتما جواب میگوید. خوب، بسیار خوب. یک سوال دیگر هم داشتم. اویدی واکسیناسیا بسیاری ها مراجعت میکنن این چنین به من هم که در کجاها این واکسیناسیا رو گرفته می شود و چه حجت ها لازم هستند؟ خب واکسیناسیا رو میتوانیم در بسیاری نقطه های گرفتن واکسیناسیا در شهر مسکو، اگر آنها شناسای شما در شهر مسکو باشد، در شهر مسکو گرفته میتوانند، یعنی многофункциональный миграционный центр، مرکز بسیار فункциональный مهاجران در شهر اگر بدانید، در آنجا از مترو آنیما به تاکسی میروند، از مترو سفر کنه اتوبوس MC1 میروند. اینچنین مرکز سبزوی صداباد 14 کیلومتر از مسکات دومیسی از مترو کاتلنیک و ژلیوبینا رفته میشوند. دیگرش باشد مترو لوژنیکی، یعنی استادیوم لوژنیکی میباشد که اینچنین خودی مترو спортивной کوچه لوژنیکی 24، یعنی سکتور قطاری S و D میباشد و بسیار از 25 نقطه های گرفتن واکسیناسیا در پلیکلینیک‌های شهر مسکو در اساس به قیدگیری برای واکسیناسیا و مهاجران به قید میگیرند و آنها میتوانند گیرند. برای گرفتن خود واکسن با خود کدام حجت‌ها را باید مهاجران داشته باشند، یعنی با خود گرفتن پاسپورت، رجیستراسیون و پاتنت حتمی میباشد. پاسپورت، رجیستراسیون یعنی که قید با قیدگیری، حجت با قیدگیری، حجت با قیدگیری، بله حجت با قیدگیری و پاتنت حتمی میباشد. اگر که پاتنت نداشته باشد، نو اومده باشد، آره میتواند از واکسن، بله فقط با رجیستراسیون میتواند رفته واکسن خود را گیرد. خوب، رحمت کلان، سلامت باشید برای نصیحت‌های مفید. تشکر زیاده کریم جان. برای کار. برای شما متخصصان ما زنگ میزنم، سوالاتون جواب میگردم. خوب، سلامت باشید، رحمت کلان. سلامت باشید. Пожалуйста, оцените качество работы специалиста.
бубинед ки ба саволи мо ҷавоб додан ва саволе ки камтар душвор буд онҳо ҳуқуқшинос доранд ки он ҳуқуқшинос баъди чанде дар тамос мешавад ва иншалло ҷавоб медиҳад. Гуфтанӣ ҳастам ки тариқи хизматрасонӣ дар ҳамин тарофа дар чиз ин хизматрасонии ҳуқуқӣ бепул ройгон аст, яъне ба онҳое ки тарофаи тёпли приём аз ширкати Мегафон доранд ва барои дигар тарофаҳо бошад аз ин ширкати Мегафон ё ки аз дигар ширкатҳо вобаста аз савол маблағаш пулӣ аст ҳудуди аз 200 то 500 рубл барои ҳар як савол аст. Боқӣ саломат бошед. фикр мекунам ки хеле муфид аст ва дар тамоми Русия метавонед ки истифода баред ва рақами телефоне ки ман гуфтам зангзанӣ ройгон аст. метавонед занг занед ё нависед ва ҳатман ҷавоби худро гиред. Як чизро фаромӯш бояд накунем ки ҳамин чат-бот дар ин ҷо як саҳифае аст ки саволҳои доимӣ ҳастанд, яъне ки саволҳои умумие ки доим муҳоҷирон метиҳанд. метавонед ки ҳуқуқшиносро мисол занг назада аз он ҷо ҷавоби худро гиред ва нашавед баъдан ба ҳуқуқшинос муроҷиат кунед. боқӣ саломат бошед дар паноҳи худо. худованд ҳар яки моро ба назди фарзандону падару модару ва хешу табори худ худованд сиҳат саломат баргардонад. саломат бошед.